अहानबदा मरोइब पाव मणिपुर दंगसी अथौब सिंगी नुमित 13 अगस्त की थौरम पाक सन्ना पांगथोकनख्रे अमदी मणिपुर अमसुंग अरुणाचल प्रदेश की इंडिया म्यांमार बॉर्डर दा संबल खाबगी थबक यांगसिननबा सेंटर ना खंगनख्रे खुरुमजरी ममी टीवी की मणिपुरी पाव मिदेंग ताबिरिब सिंबु रामानंद माइबमना तारामना ओक्सरी पाव संदोंगना पिजरी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC ना सिंधुना ngasi चामगा कुंथ्राउमदै सुबा पेट्रियट्स डे की थौरम पांगथोखरे इम्फाल की BT रोड ता लेबा कांग्रेस भवन दा पांगथोकबा थौरम अदुदा MPCC की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रना प्रेसिडेंट ओइना CLP लुचिंगबा ओ इबोबिना चीफ गेस्ट ओइना अमसुंग CWC की मेंबर गैखांगमना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखी थौरम अदुदा कांग्रेस की MLA सिंह MP सिंह पार्टी की लुचिंगबा सिंह अमसुंग कर्मी सिंह अमदी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट कमिटी की लुचिंगबा कयासु सरुक याखी सरुक याखीबा सिंगना अथौबा सिंगी मफमदा लई कतुन इकाई खुमनबा उतखी 13 अगस्त थौरम की नकलदा CLP लुचिंगबा ओ इबोबिना पाउमी सिंगदा वा ngangladu हंदक स्टेट असेंबली दा कांग्रेस ना वॉक आउट तौखिबा अमदी सेशन असिगी अरोइब निमित्ता सरुक याखिदबा अदु लमदम असिगी दमक्ता निहाइखी मसिदा कांग्रेस ना पॉलिटिकल की ओइब खुदोंग साबा लौननबगी थबक थौरम लेते थोकलिबा इरांग असि अथुबदा लोइसननबा याननबा प्राइम मिनिस्टर उननबा थौरांग पाइखत्सि हाइबनी हाइनसु इबोबिना फोंदोखी अखोई मतेंग पांगजगे हाइबनेबा अखोई कैसु उनबगी उननिंगबै वा कैसु लेते मदुगी मणिपुर की इशू से मसी अथुबा मतमना सॉल्व तौनबा तौजी हारगा ngahak lera amam ngang ngahak lera amam ngang अखोई दिलायन मणिपुर की प्रजा सिंजी ताबदा इदी वारम दौ मालबा फेट अप तौरम दौ माले प्रजा सिंजी अदुना सुमाइना ngahak lera मा असेंबली दनि खंगदे ngahak lera मा ngang तौदौ सरकुदी इसागी ड्यूटी तौबिरो मणिपुर से थूना शांति हंजल हनबिरो ओ हाइबा अदु खक्तगी वानी अखोई ओपोजिशन की हंदकी सेशन दुदा अखोइना लौजगिबा रोल दो कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा प्रोविजन की मनुंगदुदा अखोइना वाओ तौदो मोइना सुयामना पेंद्रिस करिगिनो ए हाइबम खंगदे हाइतारे डेमोक्रेसी से मुन्ना खंगबा मियोइसिंग ओइरमबगदी अखोइना वाओ आउट तौबगी मरम से ओयाम इकाइनि हाइने समाय थमसगे ngasi 13 अगस्त निमित असिना लाकबदा इमा लैबाक मणिपुर कंगलैपाक अमसुंग मियाम निंग तमननबगी इहौदा थवाइना पोंथा पीखरबा अथौबो पुमनमकी मफमदा मणिपुरी महिरोइ सिंगे अपुनबा लुप अमा ओइरिबा मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना महिरोइ लुप की थाकता अमसुंग मलेमगी थाकता इकाई खुमनबा उतखरे ममा लैबाक की अपुनबा सतम अमसुंग मियामबु ngak senanaba थोकलिबा इरांग असिदा थवाई कटख्रबा अथौबा सिंग पुमनमक्की मफमदसु इकाई खुमनबा उतखरे लोइनन रमदम असिदा पुन्ना खुंदा मिनरिबा येलो फुरुप कांगलुप पुमनमक्पु MSF की लुबलोइ सिंगना इकाई खुमनबा उलकले 13 अगस्त ना लाकपदा असिगुम्बा पुवारीगी मरु ओइबा निमित असिबु हौगलगलिबा तुंगी मिरोलदा खंगनदुना हौरकलिबा ngasiगी मिरोल असिबु मरैबाक मरमदम नुंसिबगी इथिल फावननबगी वाखलोंदा लेपतना पांगथोक्तुना लाकपगुम ngasisu महिरोइलुप असिगी मयाई लोइसंगदा मैरा सुखतुना समना थौरम असि हौदोक्तुना अथौबसिंगी इकाई खुमनबु उतखी निंगसिंगबा याई लोइलम लैंगाक संदोकपा ब्रिटिश गवर्नमेंट मणिपुर कंगलैपाकु खुदुम चल्लबा मतुंगदा युवराज बीर टिकेंद्रजीत अमदी थंगाल जनरल अनिबु 1994 की अगस्त की तारीख 16 सना कैथेल की फैदाबुंगदा फांसी तौदुना हाटखे अथौबा अनि ना फांसी सगाई मथक्ता नोकना मरैबाक मरमदमगिदमक थवाई कत्तुखिबा नुमित अगस्त 16 असिबु मणिपुर कंगलैपाकी पुवारीदा मयेक लादुना इदुना अमदी नुमित असिबु ngasi फावबा अथौबा सिंगी नुमित हाइना सही खुदिंगी अवांग थाकता इकाई खुमनब उत्तुना थौरम पांथोक्तुना लाकली नुमित असिदा इमा लैबाक किदमक थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा सिंगी मफमदा हैकत लेकत तमदुना इकाई खुमनब उत्तुना
tungi mirolda maribak maramdam nungsibagi ithil pibana numit asigi nungi oiba wahanthok ireisa singda khangalli iramdam asigi puwarida leithokpa yararoi daba tangkak ama hek lai masigi manung sanna ngasi thokliba mihat mipungi thodok asini mirol kayana ningsingduna kaukthokta mayek na haktuna adumak lehuragadabani haina MSF na hairi miyamda chingkhong chingya da leiriba singda hojik aki tujungba phauriba wakal amasung haksang da leita pham khangdriba phibam asi leiriba makai tangdu leita ba purakpa ngamloi masigi mathakta khunaida senmilonda tamthiba chaitheng ama pirakpaga loinana subnam chufam nompham leiraktaba lamdam asigi ireisa singna wakal phumbangdana tufak tufai chalaba tawpham khangdraba phajin punsinduna thambiraba amasung hingbagi mamal yauddraba mi oibagi thak amada yawraklabani asigumnaba thak ama jawraklabagi sairik asida mayai kaba chinjak polom singna marebak maramdam nungsibagi wakalon chenjagadabat naha kaya hatkre punsi kaya pikam nahankre ima leibak amasung ireisa sing ngak senbagi wakalonda mahiroi lup MSF na ireisa singda nungsibagi ithilna manglomda sangchinduna apunbagi saktamna pandam oiduna amadi athauba ipa ipu singi liklamna lambi oiraga tangdu leitaba ingtapa amadi leibak mara chetnanaba aikhoi punna thaudang lominarsi hairi अमरोमद MSF की थौमी सिंगना इम्फाल की थंगमैबन चैराउक सिंह मथक्ता अथौब सिंगी मफमदा ngasi 13 अगस्त का मरी लेनना ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको अमदी थंगमैबन यूनाइटेड क्लब्स न सिंदुना पांगथोकपा अथौब सिंगी मफमदा इकाई खुमनब उटपगी थौरमदसु सरुक याखरे इरेबाग असिदा सिंगनरकपा खुदिंगमक खोंगफम अमत्ता होंगदना माइथीरनी खंगलबसु मलेमदन नुमित तादि हाइनरिबा ब्रिटिश सिंगा थौना फना लांथेंगनदुना मिखा पोंदुन हिंगबगी सरुक नोंगमत ओइरबसु निंगतमने हिंगबना फै खंदुना कुमजाली सिंगमगा सनिपाल मौद्रा माथोइगी एंग्लो मणिपुर वार्डा लेखिद्रब इपा इपु सिंग अमसुंग ngasiगी नुमित असिदा नोकना फासी सगाई काखिबा अथौब बीर तिकेंद्रजित अमदी थांगाल जेनरल की मफमदा इकोक नोंजदुना इकाई खुमनबा उच्चबा अमसुंग निंगसिंगजबा थौरम मणिपुर अमदी मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमदा पांगथोकनबगुम सामगा कुंथ्राउमदै सुबा लेबाक निंगबा गिंग निंगसिंग थौरम निंगोल क्लब नसु सिंधुना हैरोक पार्टू बाजार दा पांगथोखरे अथौब सिंगी फोटो दा लई कत्तुना इपा इपु सिंग असिगी थौना निंगजेल मखोइना लेबाक असिगी कथोकलंबा सिंग ngasiगी मिरोल दा अमुक हन्ना निंगसिंग नहनखरे निंगोल क्लब की असिस्टेंट सेक्रेटरी सनाथोई बी नावरेमना हाईकिबदा इपा इपु सिंग अदुना लिसिंग अमगा सनिपान मरफु तरब माथोइगी एंग्लो मणिपुर वार्डा माइथीखिबा असि अहल लमन अखंग अहि सिंगना आइखोइदा ताकपीबदा पुनसिनबा वाटखिबा मचोई मचोई ताबा हाइबा वखलोन असिदा थबक तौखिबना माइथीबा नंगनबा मरम ओइखे हाइरी मसिदगी आइखोइना तमजबा खंजिनबा यारिबा असि ngasi mak chin kuki narco terrorist sing asiga thengnariba lan asida aikoina punna thengna haudraba apunbagi wakhalon asina mang tharaga thabak tawminna haudraba masoi taminaba taragadi aikoi maithina ba maram soidana oirakani haujikti maselgi marakta खेनबा अमसुंग मानदबा वखलोन पुन्ना थादोक मिनदुना इंडिया गवर्नमेंट सथरकलिबा प्रॉक्सी वार असि पुन्ना थेंगना मिनदुना अपुनबगी वखलोनदा सिंगनरकपा मसे ताबा पाम्बा लमरौ कराम्बा जेकनाबा सिंगबु मरु फंगना मुथकननाबा होनबदा कलेक्टिव डिसीजन फोर्स अमा मथौ तारकले मसी पुम्नमगना खंगमिनबा मथौ तारे मसीदगी अइखोइना थेंगनरकदबदि अइखोइगी फिबम फरकतबा याय पुन्ना थेंगनमिनदुना अपुनबगी सक्तमदा सिंगनरपा मणिपुरबु मसे ताननबा होनरिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंग अमदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असि अइखोइना सब साना पारा तमिनबा ngasi मक थेंगनरिबा लान असि माइ पाकननबा अइखोइ खुदिंमकना
अहल नहा नुपी अंगांग खाक्तना माना ngamjaba thodang adu lauminnaba tangai phade haiki si August ke tangda humdoi numit asida ngol ka bhairokna harokpa tu bazar da sinjaduna pangthok chariba athau sing nising magi thawa masigi mungi ba waron wakhaladi koi legi draba ipai pu singna lobi khiba thodang sing makhoi bu ikai khumna bu utpoina masigi thawa mas pangthok chabani ngasi makhoi na thengnari ba lala si so akoi na ngasi linge matam sida akoi na pusil hawdagadi akoi na apun magi sakam na pun thengna hawdagadi akoi maithina bu macha ama do orakani aduna masida akoi pun pusil na aduna akoi amata oina lala si thengamina je masida ibu pasinga lobira pa thodang amadi ahal angang khakna pun makna lala si thenga akoi so nupi amoina akoi na pun makut pasinga thengnari ba lala sida akoi lamdam siki chanura amoina akoi na so ngamjaw mateng pangduna makoi gi damakta arei mangani jengdo hapchagani haduna akoi chanura amoina akoi na so alngjai ngamkhai lansindone illegal immigrant changsilakpa lalobagi thabak thorom chathaba amade drug trafficking tauba thingnanaba Manipur amasung Arunachal Pradesh ki India Myanmar border da sambal khabi thabak thorom khumang yangsinnanaba center na khangal lakhre hariba fencing ase internal security amasung demographic integrity gi yenglaga yamna maru oina launaribani kilometer lising amaga chatruk nifuga humdoi sangba international border asida Manipur gi kilometer chahumga marifudara nipan Nagaland की किलोमीटर चनी के तरा मंगा मिजोराम की किलोमीटर संगा के तरा अमसुंग अरुणाचल प्रदेश की किलोमीटर संगा के कुन्ने हौजी की ओइना ngамखै असिदा मणिपुर की किलोमीटर तरा खक संबल खाबा लोइबदा ngairi मणिपुर अमदे Manipur gi wangmada supak sana pangthok nariba mama leibak ki damak thawai katkraba leikidraba layoi khraba athauba singbu ikai khumnaba utpagi chamaga kunthra humdai suba athauba singi ningsing numit palon thorum ngase Thawal district ki mafam kaya da supak sana pangthok nakhre athauba singi numit district administration thawbana sinduna DC Thawal gi complex da leiba counting hall da pangthokre thauram aduda deputy commissioner Thawal ahan them Subhasna lusingduna athauba sing bir tikendrajit pauna prajabasi amadi thangal general gi photo da leisu katuni ikai khumnaba utkhe AC to DC Thawal Arvin Hanglem additional SP law and order and Suraj 3rd IRB gi CEO Sarangthem Hemanta Adyaksha Thawal ke Ais Soba amadi district level officers sing amasung staff sing su thauram aduda saruk yakhe DC Thawal ahan them Subhasna haikibada athauba singna nokna mama leiba ki damak thawai kathopa ngamkhiba makhoi gi thawna lingjel ase ngasi aikhoida leiribra haibasi isada hangjaba matam oirakle leiba ki damakta khanba thawai kathopa ngambagi thawna ase aikhoi khudingmakta jelagadi yamna Saukhatpa leibak aba amasung state ama oigani haike makoina mama leibak ki damak singnaba leitana thawai kathokpa ngami haujik leiriba mirol sing asina masigi wakhalon asi senbiribra leibak ki damakta kari tawbiri haina wahang tawba nattaba aina leibak ki damakta state ki damakta kari tawkhrabage haina khanba matam yore aina tawriba thabak sing aduda isa gi tawpham thokpa ithau sing tawduna Manipur haibal lamdam amadi Thawal district ase amaga nungsinana lingjel manana tenaduna saukhat hananaba honasi haike Residential school ama oiriba Wisdom Foundation Khambok nasu chamaga kunthrom doisuba Patriots Day gi thorum ngasi Khambok ta leiriba school asigi hall da pangthokre mapung oiba thorum oina school asigi principal Laisram Soba school management committee gi vice chairman KS Subol amadi founder L Bandana Devina lusingduna oja sing amadi mahiroi singna lising ama chanipan marifudra mathoi gi Anglo Manipur warda Thawaina pontha pikraba athauba Jubraj Tikendrajit amadi thangal general gi mafamda lei amadi maira katuni ikai khumnaba utke mahiroi singnasu
लेबाक निंग इसै सैरेंग अमदी ड्रामा चिंब कयागी चांगदम नबसु उतखी ngasi state asina athauba singi ningsing numit 13 August pangthoknabagum the ideal club sagolban tera kaithel nasu sinduna club asigi complex ta thorom asi pangthokre pasoi assembly constituency gi MLA sapam keba kunje keswar gi biteng makhada sathakiba thorom aduda BJP pasoi mandal gi thongmi sing amadi AC asigi tongan ba mafam singdagi lakpa miyamna saruk yakibaga loinana athauba singi photo da miyamna leikatuna ikai khumnaba utki thorom badugi saruk ama oina pena saisakpa amana pena saktuna tilliba miyamda tahanki Samaga Kuntrom the Suba Athawu Singi, Ningsing Numit 13 August, Oinam Government Higher Secondary School, Oinam Dasu, School Lasigi Principal Bijagupta Laisram Amadi, Vice Principal Irom Sujata Devi Nelusing Pangtho Kre, Jubras the Kendrajet Amadi, General Thangal Singba, Mama Leba Kidamak Nong Tawaina Ponta, Pikraba Athawu Singi Potoda, Laikatun Ikai Kumnava, Amasung Mahiru Singi Mama Lebak Ningba, Saireng Amadi Isai Sangdam Nabana, Taurumgi Mapung Oiba, Saruk Sing Oike, Amadi School Lasigi Nupi Stop Singnasu, Lebak Ningba Isai Kaya Kudol Tamduna, Athawu Singbu, Ningsing Jaki. Deputy Commissioner Thawal Ahantem Subhas Kimdeng Makhada District Police Headquarter Thawal District Health Society Thawal Lions Club Thawal Greater Centurion Amadi Association for Voluntary Blood Donors Manipur Thawal District Branch na Khangabokta Labor District Hospital Thawal gi Blood Center and Transfusion Unit amasung State Blood Cell gi Matenga Loinana ngasi Sama Kuntrom the Suba Patriots Day gi Thorom Gamari Lainana Nomagi Oiba E Katpagi Thorum Amad District Hospital Thobal the Pangthokre Nupi Mari Yauna Punna Mioi Kun Taretna Lem EP Kiba Blood Donation Kem Aduga Mari Lainana Association for Voluntary Blood Donors Manipur Thobal District Branch ki Secretary Navakumar T Sina Pongdoropada Ima Lebak Manipur gi Ningtamba Ngakna Honabada Thawaina Pontha Pi Krabat Jubras Tikendrajit Thangal General Amade Sakang Hodraba Athoba Pumna Mapu Ikai Kumnaba Oina Ngasigi E Pibagi Thorum Masi Pangthokpani Ngasi Piribe E Asina Hojik Lebak Kidamakta Lantengnariba Soktuna Ladiba Athoba Singda Mateng Pangba Ngamlagani Haike Sophia English School Thawal Wang Matabanasu Sinduna Samaga Kuntrom the Suba Patriots Day gi Thorum Asi School Asigi Campus da Pangthokre School Asigi Headmaster AK Jugesh Sorna Lusingduna Ozasing Amade Mahiroi Singh na Leibak Ningba Athoba Jubras Tikendrajit Amadi Thangal General gi Mafamda Laikatuna Ikai Kumnabu Utki Headmaster Jugesh Sorna Anglo Manipur Ward Lisingama Sanipan Marpudara Mathoida Aikoi gi Athoba Ipa Ipu Singa Maraiba Kidamak Low Kibat Thaudang Kayagi Matangda Wa Nganki Assam ki Hailakandi Amadi Sonaida 13 August की प्रोग्राम सरुक याबा लाखिबे इनर मणिपुर की MP अंगोमसा बिमोल अकोई जम्बू सिलचर एयरपोर्ट तरामना ओखरे कसार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर माइमोम शांति कुमार ना मितई की खुदई तमदुना MP बिमोल बु तरामना ओखे तुंगदा ललागी ऑब्जर्वेशन कमिटी की
लुचिंगबसिंगनसु लई पीदुना ओखे। मणिपुर की गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यना ngarang मणिपुर दा थोकलिबा था 15 हेलकलबा इरांग असिदा लांजेनरक्तुना ऑल बिष्णुपुर डीसी ऑफिस बिल्डिंग दा संजफम लौदुना लौरिबा आईडीपी सिंग उनखरे आईडीपी सिंग उनबा अदुदा मणिपुर लेंगा की एडिशनल सेक्रेटरी सीनाम प्रीतम डीसी बिष्णुपुर लौरेंबम विक्रम अमसुंग एसपी बिष्णुपुर केएसएस रवि कुमार सु सरुक याकी आईडीपी आंगांग सिंग गवर्नर ना चाना थकननबा पोलम सिंग अमदी बोय कोलम येंथोखी अमदी आईडीपी आंगांग सिंगना सिंगना लेरिबा का सिंगदा संगदुना हौजिक लेरिबा मवोंग मतौ करी कमदोंना लेरिबनो हाइबने सिंगबगी मतंग फिबमदसु येंसिनके आईडीपी सिंगना मखोयगी रिलीफ कैम्पता मतम कुइना लेरकपदा वखल थोक्तबा अवाट अपा ngaktana थनबा मरमना मखोयगी मरमदमदा हल्लगा हानगी पुंसी महिंगदा जाति बिजाति खाइदना नुंसी सानना इंगना सिगना हिंगमिनबा अदु पामी हाइना गवर्नर दा थमोय सोकना फोंदोखे आईडीपी महिरुइ सिंगनासु मखोयना का अमदा नुपा नुपी कया पुन लेमिनबना प्राइवेसी ngakpa ngamdabagi awaba kaya mayoknari लाइरिक तमनिंगलबसु लाइरिक तंबा ngamdaba लाइरिक पाफम खंगदबगी awaba mayoknari लेंगा की माइकईदगी मखोयदा पीबा याबा मतेंग पीरे हाइना हाइरबसु लुपा लिसिंग अममम था मरीखक मतेंग पिरक्किबा अदु नतना अतोप मतेंग अमत्ता फंगद्री थियोरीगा प्रैक्टिकलगा खेनबगुम तौरी मरम मसिना मखोयबु निंगथीना लाइरिक तंबा फंगननबा मसा मसागी मयुमदा हंजलनबियु हाइके लोइनना आईडीपी सिंगी अपाम सिंग यावबा मेमोरेंडम अमसु गवर्नर द पिसनके गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यना फोंदोखिबदा लांजेनरिबा माहिरोय सिंग अवाब तारे खंगले अथुब मतमदा मणिपुर शांति हंजलनबा अंगंबा थाकता होनगनी रिलीफ कैम्प सिंग द लेरिबा आईडीपी सिंग न लेरिबा फिबम असि येंसिले मखोयना कैम्प सिंग द लेरिबा लेरिंगै नुंगाइना लै हिंगलैननबा होनबा याबा होनगनी लेरिबा खुदिमक मसा मसागी हानगी युम सिंगदा अथुब मतमदा नुंगाइना लेबा यानरबा सुमहाकी माइकैदगी अंगंबा थाकता कन्न होनगनी हाइना थाजब पीखी सही असिगी ओइना अमेरिका पीगदबा लेमजनिंगाई ओइरबा इंटरनेशनल यंग इको हेरो अवार्ड लिसिंग अनि कुनमरी पीगदबा सिंगी मिंग लाउथोकपदा मालेमगी सकनाइरबी इंटरनेशनलिस्ट मणिपुर की लिसी प्रिया कांगुजम यावरक्ले मना असी सही निपालदगी तरानिथोय कैटेगोरीदा अनि सुबा मफम ओइना पीगदबनी हाइरी केस प्राइस यावबा मना असी था असिगी कुनमरीदा कैलिफोर्निया USA की एक्शन फॉर नेचर हेडक्वार्टर दा लांथोकलगनी लिसी प्रियादा हाइरिबा अवार्ड असी महाकी ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस थेंगननबा पाइखलिबा प्लास्टिक मनी सो प्रोजेक्ट सिंथादुना पीगदबनी मणिपुर हाई कोर्ट ममांग था जुलाई अमदा पीकिबा डायरेक्टिव अमगी मतुंग इन्ना लैंगाक पारिबा बीजेपी दा मर्ज तौखरबा जेडीयू की एमएलए मंगागी मथक्ता थारखिबा डिसक्वालिफिकेशन गे अदुगी मथौ ताबा प्रोसीडिंग्स मणिपुर की स्पीकर ना लौखटपा हौखरे पिटीशन असिगा मरी लेनना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेक्रेटरी ना ngarang तोंगान डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन अहुमगा मरी लेनबा जेडीयू की एमएलए मंगा केएस जॉय किशन ngarsanglur सनाते उसबउद्दीन थांगजम अरुण कुमार अमसुंग एलएम खौते की मथक्ता नोटिस इशू तौखिबगा लोइनना मथंग था सेप्टेम्बर 16 फाउगी मनुंगदा अयिबा पाकुम पिरकननबा खंगनख्रे केस असिगी हियरिंग सेप्टेम्बर 10 गे अयु पुंग 13 मखाइदा पांगथोकलगनी हाइरी पनबा याबदी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा थारकलिबा केस असि पुन्ना 8 नि
ngasi sahi yankai nipan romgi mamangdagi Manipur ima leibak asigi maru oiba ihau kayada maira paibi kaya marumbu khomjin tasinduna punsigi aroiba matam phawba mangjin thana saruk yarakhibe lamjanbi ima mangolna leikhidabada yaripokta leiba apunba nupi khunai lamjing maira lupna lup asigi sanglenda minute ani tumina leptuna awaba phongdokre amadi imagi thawai mirelna mapu mahaki leikolda leirang leinam oina ingna signa leirunaba thawni jakhre imung manungi awabadasu saruk yazari haina apunba nupi khunai lamjing maira lupki president ima asem ibetumi leimana serol amada phongdorakle Bijagupta Laisramna story screenplay direction piba Manipuri feature film Thabaton series nambada court na athingba thamlamba adu lokthokre Court of District Judge Imphal West Sairap Court na thorokpo order amagi matung ina Thabaton series ki part 4 amadi 5 puthok ke hairabasu writer masa amadi mahakna yaba miyoi khaktada puthok pada ayaba pikhre hairi order asigi matung ina Thabaton part 1 part 2 amadi part 3 ki producer na part 4 amadi 5 puthok pagi right leiroi hairi Thabaton hariba wahi asi mi amagi maming oibana kanagumba miyoi amatana claim tawasi yaroi haina court ki athingba lokthokhrabadina athuba matamda mapari art production gi banner makhada Thabaton part 4 amadi part 5 number horagani haina film sigi director Bijagupta Laisramna cherol amada phongdorakle Ukraine ga lona bada leiba Russia gi Kursk lamdamda sayol amarongi mamangda Ukrainian force na yamna thajadana ngamkhai lansin laktuna landarak khraba matungda Russian lising humudra taruki mathakta mayum makai thadoktuna chenakhre Ukraine ga lona bada leiba atopa sahar Belgorod tagisu mi lising kaya safagadaba mafamda puthokpa haukre Kurskta landaram kiba Ukrainian force asi Russian troops singna ngakthok nanaba kanna honarabasu makoi kilometer kuntharomdi kumang sauksinkhre haukiba tang tarukta battle tank amasung armor fighting vehicles singna support tawduna Ukrainian troops singna Kurskta landarakraba matungda makoina yamna thuna ngamkhaidagi kilometer 10 rom changsillaga Chutja town khudum sansinki yamna maru oiba natural gas transit station amasu leiriba town asigi nongsuk area dasu Ukrainian force na control tawduna leiri hairi aroibada marubi pau amukhana Manipur danga Manipur dangasi athauba singi numit 13 August ki thauram paksana pangthoknakhre amadi Manipur amasung Arunachal Pradesh ki India Myanmar border da sambal khabi thabak yangsinanaba center na khangal lakhre Hauji oinadi Mami TV na sandok saba Manipuri pau loijare ahenba pau singidamak bideng taduna lebiyo